tukuypaq kallari. Bibliapaq pangakunapi ñukanchik purita kallarishkaka mana achka kanchu. Shina kaqpipish mayvalimi kan kay parlashkaka mayta katikushkata rikuna. Kallari chungashuq capitulukuna Génesis librupika parlakunmi ya Dios tukuy kay mundo kay pachata rushkamanta. Ya Diosmi tukuyta rurarka hawa pachapi imalla tiyaqkunata kay allpapi imalla tiyaqkunata. Shinallatak hintikunatapish payman riqsiqtami rurarka. Kaywanka munarkami hintikunaka pay imashina kayta rikuchichun. Shinallatak paypa huyashka ñampi kawsachunmi munarka. Chashna kaqpipish Génesis capítulo 2 ña tukuchigrishpaka rikuy tukunchikmi hatun llakikuna kallarishkata. Kay katiq punllakunapimi rikushun imashina hintikuna pandarishkata mana paqtachi tukushkata kay mundo kay pachapak ya Dios muskushkata. Kallaripi paykuna ya Diosta qariyashkawan. Génesis capítulo 3 verso 1 manta 24 kamami parlakun Adampish Evapish Diosta mana kazushpa llaki tukushkamanta. Kulebraka mandak Tayta Dios rurashka tukuy animalkunamanta yalli yachaqmi karka. Paymi warmitaka kankunataka Tayta Dioschu huertapi tiyaq tukuy yurakunapi pukushka granukunataka ama mikungichik nirka nishpa tapurka. Chashna tapuqpimi warmika kulebrataka kashna nirka. Shuktak yurakunapi fukushka granukunataka mikuy tukunchikmi. Shina kaqpipish Tayta Dioska huerta chawpillapitij tiyaq yurapi fukushka granutaka amatik mikungichik amatak tuparingichikllapischu. Ñuka nishkata mana kazushpaka wañungichikmi nirka nishpami kutichirka. Chashna nikpipish kulebraka warmitaka kashnami nirka. Nishka llamari manapish wañungichikchu. Ashtawanpish chay yuramanta mikushpaka ñawikuna paskarik shina yachaq kanataka Tayta Dioska yachanmi. Tayta Dios shinamari imalla alli kashkatapish ima mana alli kashkatapish yachangichik nirka. Shina nikpi warmika chay yurapi fukushka granuka sumaq kaqta rikushpaka mikunachirkami. Ña mikushpaka yachaq tukuymanchari yuyarkami. Chashna yuyashpami chay yuramanta granuta mikushpaka paypaq kusamanpish kararka. Pay karaqpimi paypaq kusapish mikurka. Chashna mikushka hipami paykunapaq ñawikunaka paskarik shina tukuqpi ishkindiktak lluchulla kashkata yacharkakuna. Chaymantami higo yura pangakunata hapishpaka sirashpa changallikunata shina rurashpa taparirkakuna. Ña chishita wayrakuqpimi mandak Tayta Dioska huertapi purikurka. Chayta uyashpami Adampish paypaq warmipish chay huertallapitij yurakuna chawpipi mitikurkakuna. Chashna mitikuqpimi mandak Tayta Dioska qaritaka maypitaq kangi nishpa kayarka. Chashna kayaqpi payka huertapi kan rimashkata uyashpami lluchulla kashkamanta manchashpa mitikurkani nirka. Shina nikpimi Tayta Dioska kan lluchulla kashkataka pitaq rikuchirka. Ñuka ama mikungi nishka yuramantachu mikurkangi nishpa tapurka. Shina nikpi qarika ñukaman kankushka warmimi huerta chawpipi tiyaq yurapi pukushka grano takuqpi mikurkani nirka. Chashna nikpimi mandak Tayta Dioska warmitaka imatatak rurarkangi nikpi warmika culebra umaqpimari mikurkani nirka. Chashna nikpi mandak Tayta Dioska culebrataka kashnami nirka. Kanka chay mana allita rushkamantami tukuy animalkunamanta yalli mana alli nishka kangi. Wiksallawan llukashpami puringi. Tukuy kawsaypimi allpata mikushpa kawsangi. Shinallatak kanwan warmiwanpish kanpak wawa wawakunawanpish warmipak wawa wawakunawanpish phiñanakuchishami. Warmipak wawa wawakuna purami kantaka umapi sarunga. Kanka paytaka chaki talonllapimi kaningi nirkami. Warmitapish kashnami nirka. Chichuraq kaqpipish nanayta mirachishami. Wachanatapish yallitik nanaywanmi wachangi. Chashna kashpapish kanka kusawan kanatataqmi munangi. Paymi kantaka mandanga nirkami. Qaritapish kashnami nirka. Kanpak warmi nishkata kazushpami ñuka amatik mikungi nishka yuramantaka mikushkangi. Chashna ñukata mana kazushkamantami allpapish mana alli nishka kanga. Kanpak tukuy kawsaypimi sinchita trabajashpa granukunata fukuchishpa mikushpa kawsangi. Chakrakunapika kashakunapish mana alli hiwakunapishmi granuwan wiñanga. Chashna fukushkatami mikungi. Kanka allpallamantami rurashka kangi. Chaymanta wañushpa allpallatak tukunga kama
achkata humbikta trabajashpallami mikushpa kawsanki nirkami. Adanka paypak warmitaka tukuy kay pachapi kawsaqkunapak mama tukuna kashkamantami Evata shutichirka. Mandak Tayta Dioska Adanpakpish, paypak warmipakpish, animalpak karatami churanata rurashpa churachirka. Chashna churachishpaka mandak Tayta Dioska kunanka runapish ñukanchik shinallatak ima alli kashkata, ima mana alli kashkata yachakmi tukun. Kawsayta kuk yuramanta mikuchunka mana sakinachu kanchik. Mikushpaka wiñaytami kawsanka nirkami. Chashna nishpami mandak Tayta Dioska Eden llaqtapi kaq huertamanta llujichishpaka allpallapitik trabajashpa kawsachun churarka. Runataka allpallamantataqmi rurashka karka. Paykunata llujichishpaka kerubinkunatapish nina lunyashpa tukuy ladoman muyukuk shuk espadatapishmi churarka. Chaykunataka kawsayta kuk yuraman pi ama yaykuchun cuidachunmi churarka. Mana allimi mirashpa katin kay mundo kay pachataka mandak Dioska allitaqmi rurarka. Tukuymi alli karka. Ima llaki ima panda mana tiyarkachu. Kaypimi gentikunawan sumaqta khuyaywan kawsanata munarka. Shinapish ya Diospaq muskuytaka utkami gentikunaka llakichirkakuna. Kay mundo kay pachapika millay khucha mana allimi yaykurka. Allitaq Dios rurashka ima pandata mana charik mundomanka millay mana allimi yaykurka. Chaymantami hatun llakikunata apamushka kunan kay punllakunakama. Chaymantaka wasantami millay mana allika mirashpa katishka. Adampish Evapish ishki wawakunatami charirka, Cainta Abeltapish. Shuk punllaka Cain runaka fiñarishpami Abelta wañuchirka. Génesis capítulo 4. Kaykama kay parlashkapika chusku runakunallami tiyarka, shinapish ñami shuk wañuchishkata charinchik. Génesis capítulo 6 man chayashpaka mandak Dioska rikunmi gentikunaka yallitik millay mana alli tukushkata. Chaymantami payka imata runata yuyarin. Kay parlashkawanka kayami katishun. Kunan yuyarinkapak tapuy. Ñukata rurak Dioswanka imashinatik shunkumanta krinata fakishkani.